tu beta singliang aphuthak tokte lagi wrong. Penang reporter tung tak tok lo. Ki few days ta ong e phai tung si tok te. Che ki ong phai tung si tok ki ong e tung ki tok. La si da ka plural long ban e. Ajak tung tok. La da ki tok. Ajak da dolo ajak ka problem nang dolo. La da kan ni elaborate intung te lo. Sita anutin da tok te pu lagi ki chok se lo la pen isi bang ge alang pan allegation wan no alang limit hang pen le kipu ta kali alang lim makomami no pen le victim no victim mang ning jelo sita hala kini bata sa no bang ge ka content ma kami hang masih strongly pen alang confidently sik ning ji la salang kan ge ta ge bumi sita ni li aku journalist akor ke teman si pacini do pacini ri alami kali jirpo saya dia all of my friends kapacini kantung halo journalists atau ke immune to law immunity do yung bang pulis ang arrest ng enang ne punya lagi ditung ke freedom of right under article article 1A lo lagi not only journalists anu ting tala so right ke freedom of speech freedom of expression ko hala so long lagi nda do de chini lo la si hala so long si journalist ta ro no pela ke loke mayok di kwela ke chok si pan ne ko other than president of India me di da immunity law still no ke no la dum mang ti immunity law until and unless ala ko e no ti mani pan ne pa chi lo sita la ke penye pan ko la ke kes o ko no ni sita res ke la ke majok ta whether prime minister or home minister ko no lahir mah ni lagi KSP mungkin lagi lasi litung ke journalist job lagi lasi we are not immune to law lalu lasi nalitung ini alang di journalist dia journalist kita lagi government recognize government nonta social media kan recognition people nang linyong si mesin itu dah hak lo belum terke government recognize isa media house orang pari whether electronic or print media lada government lajong si nang on dan kerbiang long pasar hati long son ke long durasna long apa noleh nong ke prioritize masih durasna long all India radio lagi nong ke pasar hati andar si nong la si lahai long ke long dong ke litung kerbiang kan isi cipindak ni kan berasingga alang lita diploma dulu lah alang lita journalism degree in the one of the senior dan pini nang pacini ya senior litung dari miseri bukan kelangut well born crew hai tum halai tum da journalism lo degree do wati university se cari orang kita ili tum hai pun mota dalam ning jo la hai abang si la sopen ili tum pun kim lang la si la hai an bang lang dam et lo long te la si muni tum journalism a yardstick along lang te indo si ta non kya ke methang channel singku pon ni si chipidi tor lo ni si som lo lagi nama thang self proclaim lagi whoever XYZ nasi lagi ningwali labang ke self proclaim sita lagi kecok ci buka benda kecok ci buka be this is not illegal nilipui pemang though it is not legalized but not illegal nilipu dai pemang lain lo lasi ladak lo lasi non lain lo nili kejong dami lalo alang li dak generalize dan lo alang li angton apan karbiang lo journalist maning ton krui labang alang li ke chok che tik lo the alang li koma phan ma ke chok che hala phan chong ben no kali pote alang li aja ka tu bole puno laga journalism reporting ethics sa things ni kan ni aja ka tu a few but a section of journalism no lalo te right sedang ke journalism atum udat atum la sa word ba alang li ke chok che nili pendang lo kadok wita chok che lo nili pendang lo kadok wita tek nili pendang lo alang li pen nili tuma bear si dulu nili pendang lo nili tak alang li si tek dulu re dulu la so alang si tam ju lo la si la hello alang ke la si pen la pen sei than lo no na phit lo bidesi ingling about people say reporting people he is a YouTuber not journalist he might possess a master degree in journalism what he claim alang chipu teng de alang li journalism master degree do chipu lo setelah lagi master degree ke do journalism lo master degree do kan se
no, this is wrong. Kasi lagi YouTuber lo, ahok lo, lagi YouTuber dong ke pilo. Ajak abidi penga kami no ke no muni to views, muni to attraction nang po. Views badang po tanggalong nang po. Lain. Kasi lagi mo pe nili pulo, YouTube punoy, Facebook punoy, peni even advertising to de TV, cinema, lahat ng media andar si dodo. Sita la solong itu si journalist ke kali actor is non suppose popular actor Salman Khan dong, Shahrukh Khan dong, actor. La tu media lo, but he is not journalist, he is actor. La di YouTube mo nang aholo, alang li non nang li walang. Ni sedang apa ke YouTube lo tela ke alang cepat tu pik atundo di YouTube ada non asam along dimbu bro. Alang liha nani foreign countries, for example Dubai pun mana dah festival on alang liban pun kan si claim besar alang li ke asam along pun mana no respect do seta aja hak tu me YouTuber do armchair research pun alang data hai ke pangrum hem tot lun komputer laptop better kan si along whether right wrong la lang li muni tu sensation create nang sensational isi sensation do nang ipu lasi la solong lake YouTuber lo lake journalist ka lake ni dan dak lo la pendet ke dake media lo teng dam lo te hala son ke tabloid reporting tu sipu angkasan bayan ne zoba lagi yellow reporting tu government of favor ta wala advocacy lo advocacy journalism court lo mani reporting lake ke jan lake hotel lo journalism sport lo te sport journalism ko no the mobile bank le mobile journalism ko lasi hal hai lang do le sita nang le tu news related to news lalu pute lagi journalist lo nang le sita alang le ka bi content ka bi YouTuber lo yes no journalist lalu ni la so very important nang le la so nang ke res ke la ke tangka phan ko ma lo tangka ke nang ni non kan bi content bela lang tatangka yo ni kan seklem lo ente YouTube long views pa wan po ang ke views pa do po alang YouTube pen tangka long po alang ni ente la lo mati basic ke so na si journalist tung ta pilo lo tung ta pok do tangka pangal lo tung ta ko na ni si ke klem ben hajira ke cholong ni kan la phang ke mai ta klem po sita it doesn't mean that whether alang right wrong lang li si ningi top da bang aning po ilak bang pa na ani atu pi de bahwa pasungkrung laga journalism ethics long abi lagi lasi lagi nali tangka phan lagi ahok lo ya tangka sita tangka ili tum salary noni dak cheklan noni salary nang eklan kali tangka kan yes nang tum da journalist lo pilo profession lo tangka nang tum ta nang ko kireng mo tangka nang gari kita mau pakai tangka na po sita nili po dak sita daraba isi limitation doon ni amin hanga position amin hanga kung nasi karja ma kung nasi itu ma kung anang deng si dam nang ma lamang si chini ni dakan ulit kita la sinon ilitum pulunan jangan poisa tangka ke chona ke khok na kahin nun nai ilitum journalist tu isi lo journalist police mondol lahai dong popular lo mati advocate lahai dong ke popular lo mati lahai dong ke tangka tilik sita isi long hang yes aja hak dong tir pik lo 100% kali mati kato ko pun ili tunda journalist atum an puta pun ya hak dong somong lagi aja la section business along or politics along or na hok ta dulu lagi la si la so bang ke la se hak tangkap patit pi yes aja hak mo pa lang lipul mati aja hak kato kali no nang itunda cepat dulu nang itu metang tianya jungkulo komamian aber so kemo lo tang lang litum da kona pen no de yang ti thai da ba mani sikai si ini na pilok na tu ka chudeng to tanang tu hang paru hum he mati nang litum hang paru hum he isike abe isike nang litum la non thapo YouTube long pen tang nang lipo Facebook pen tang nang lipo la pe sa tu ta ring po tangka phanlok pu ma jo ko tangka phanlok lo alang li pen dang lo alang li ta tangka yo ni pe si YouTube jingpu lo YouTube live content armchair research pena lagi armchair pen top lun pen na hok se betul depend on India long top one of the top rebel southern nanda lang ekdom la spot long dun po nani chok hadak dun po hadak pen si prime minister po
majok no source ai latin practical sita alang li ben has no different is not practical alang li tolun ben kari konani you face ki sorry internet happen lang lo ben has so hala source whether right or not ni pan ai hak no na thang ko ni li ke long ne alang li ke wrong reporting di a so lo da konani ku do ben do ki thi alang li ni ni la ni li ji ni de la ba de so na si ba tum si na ka la ba de ni commenting tu de ate people ma lang ni pi ni te long de la mo tin ba na ka na la si example si la si la son me thang research dam de lo ko te non india long to amen chi tin na youtuber ba ga long ko pop la ke ba ki mi ador ke so ba to den nam ko api ke pop lo 300 bộ phận ang sige be man ani tong de thi lo la de ma practical se ka do be la san youtuber ta la ka mesen ili tum public fund youtuber can be an influencer society ili ma ki mi phan than ko son son na practical long dam si son la de ni na respect se ta inu ba ni na ke kroi dun bang suri pen ke bang ko phalo be ali bang suri pen bang ke bang ko na support dun ke la ke ili tum conclusion at least 51% of the mungkin nang runi 100% kan di situ lalu te ni ke claim chok lo pilih tu cipu lo lalu pengi dolang dan anu in particular areas particular feel along alangi koansi hekma lasi alangi can reflect po whether he is a good journalist or no halasi reflect po lasi lake journalism aphan ke chi mangi bangai ethics polam kali na hok a journalist along ta nilita 35-40 years of experience in journalism nigli na hoke top helong le journalist ka chiman je pan graduate post graduate nahi journalism degree do wek nahi yes non la ma mate nangli especially satellite channel electric channel man satellite channel lo radio long la pen government on just semet nang journalism degree hand people la tum lo bodi ke thekang si bangal po practice mana kini po joy check po hansi sita la tu abiar si dolang people experience matters nang journalism degree long phd pusame lang practical experience abe polote lage degree that doesn't have any value it doesn't carry any value lage experience sita hala under metric bang yang si journalism behave active alang politik dan people ada hala under metric journalism bang sila shine na hala journalism master banda la sini gleda ke si example la sana pak lang ko karbiang long state long adong ba che thang look inut raita karbia puthak topic ewata long look bosonto das late bosonto das karbitang bosonto das di pusai hamdo alangli platform put alangli ewat ke long novel alangli platform long ni thanan cheta alangli kido alangli one platform along a juwa pang thang army platform la son se alang toxic ke war long son nak sig biling alang e war la ta son thak lo brombutra ko alang thak pen lang ber alang han che thapon sa like la son si practical experiment mali asam long ridon alang la film script writer la hi tu mangbo respect nang ko misen he son de matriculate ali jong si idut misen a journalist pulo tangte laki nangli reporting along dampo banghat sorsa se sipindak de ahok ting dampo lalo isike lapen isi bangke nangli journalism along experience muni tum nang chini na ko pen nangli journalist organization along nangli pan president secretary nang deklo district level state level national level lalo bulete nangli long ko penisi mesena quality do nangli journalist so na taxi nang liyong si inut efficient amunit a journalist lo pulo tangte nang government pen recognition card long po recognition na phike accredited journalist the difference between recognized journalist and accredited journalist recognized card por the government be zero recognition ke do organization media house lalong ini journalist lo la long la so phike experience picks last long like accredited journalist lo hal ana level long la si la ho de la si
lahai pen plus award ke long award long na po journalism ahin journalism hin nang lipan felicitation do nang po lalo beli ke nang linu excel misena journalist po isnu bang nang ho sita amit hang yong si kachik krong ni excel ni reset ni lan ana years ni ka journalism ma degree o xyz ma jok la ka chipinda ke like it will not be acknowledged by the public. Bang suri si ben bang kep bang koi bak cedon non pola sala bang kep bang koi penkeli tung conclusion wanon I majority silang nanti. Bang majority ko na percent ben si ni panang cedon di hala silang ni. Pen journalism along ke a principle masila lo nang misreporting long le, hol pa chudud long le, ing samjin nam nang bias reporting pilong le. XY जो लाहे तो पिकला लगे मो जर्नलिज्म में बुथाक पे लगे दिंगे को जो लाहे तो ला लसी इसी चैनल चिंपू को दाली तो मोटे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कुछ नहीं कोई लिख दूंगा